Sada je 9 časova i 13 minuta, slušate jutarnji program Radija Novi Grad. A ovog ponedjeljka gost u studiju našeg radija je predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije u našem gradu, Senad Bratić. Ja svog gosta pozdravljam i želim dobro jutro i dobrodošlicu u studio Radija Novi Grad. Dobro jutro i vama i želim ovom prilikom da poželim svim našim sugrađanima jedan prijatan i ugodan dan i nadam se da ćemo se danas u ovom programu prijatno družiti. Gospodine Bratiću, evo ja ću naše slušalce podsjetiti da je za sutra zakazana javna rasprava o nacrtu statuta opštine Novi Grad koji je usvojen na 14. redovnoj sjednici Skupštine opštine Novi Grad. I na samoj sjednici klub odbornika Stranke demokratske akcije imao je prijedloge vezano za sam nacrt statuta i primjedbe vezane su uglavnom bile za praznik opštine Novi Grad. Pa sigurno dobro ste informisani jer smo zajedno bili na toj zadnjoj redovnoj sjednici Skupštine opštine i naš klub odbornika je prije toga održao jedan sastanak u pripremi ove sjednice i između ostalog u pitanju tačke nacrta statuta naše opštine. Mi smo veoma ozbiljno pristupili ovoj temi i željeli smo da damo svoj doprinos, ali koji će biti u skladu sa usvojenim zakonom o lokalnoj samoupravi, jer na njega se i čekalo ovaj naš prijedlog statuta. U stvari on je sad išao u formi nacrta. Kao također željeli smo samo pomoći i upozoriti da donošenje statuta bude u skladu sa Ustavom Republike Srpske, koji precizno kaže da svi imaju ista prava, svi imaju iste obaveze i ne smije biti diskriminacije jednih u ostolu na druge. Sve ovo su neke nematerijalne kategorije koje sigurno neće pomoći da naši sugrađani žive bolje ili lošije. Međutim, ja kao predstavnik Bošnjaka u skupštini, u Narodnoj skupštini Republike Srpske kao narodni poslanik i gore sam govorio na temu sličnu i ovdje moram da upozorim lokalnu vlast da tražim, u stvari mi ispred Stranke demokratske akcije tražimo da ovaj statut bude u skladu sa Ustavom kao najvišim zakonodavnim aktom ovog entiteta i da bude normalno u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi. Mi smo ponovili neke stvari od kada se usvajao statut iz 2005. godine. Ja evo pred sobom imam također naše amandmane koje smo dali na prijedlog statuta tada 2005. godine u septembru mjesecu, gdje smo tražili da se vrati taj naziv grada Bosanski Novi koji je ukinut u januaru 1993. bez prisustva Bošnjaka tada u radu Narodne skupštine. Također smo spremni bili na kompromis da bude i dvojezično, neka bude i Bosanski Novi za kojima više od kojima žele Novi Grad, ali Bosanski Novi kroz Novi Grad ili nešto tako, bili smo spremni. Također smo tražili da se pojam krsne slave koja je bila predviđena 12. jula Petrovdan, krsna slava, da se ipak briše krsna slava jer smatramo da sve slave kako vezano za crkvu tako i za džamiju tu kategoriju ostavimo ljudima da upražnjavaju u vjerskim objektima. Ipak institucija koja pripada svim građanima naše opštine i smatrali smo da je diskriminirajuće jednih u odnosu na druge isticati to zato što pristup i donošenje statuta treba da se radi na sekularan način, a ne na vjerski način. Ipak mislim da ovo nije vjersko društvo i ne treba biti. Ima tu prostora ko hoće da upražnjava svoje vjerska prava, slobode, stvarno ima gdje, hvala Bogu. Međutim, i treća stvar je bilo da smo postavili pitanje ustavnosti grba u kojem je bio grb Nemanjić, koji se stvarno poslije će se pokazati i ukinula ga je Narodna skupština, u stvari Ustavni sud Republike Srpske i poslije Narodna skupština donijela drugi grb. Znači i tada smo bili na pravom putu
bili smo objektivni, realni i stvarno poslije to i ovaj Ustavni sud Republike Srpske potvrdio ono što smo mi ovdje u Novom primijetili, i tada su odbornici stranke Demokratske akcije, tada su ne samo stranka Demokratske akcije, tada je i skupštinska većina na čelu sa Srpskom demokratskom strankom, sa Srpskom radikalnom strankom, sa DNS-om, PDP-om i sa SDA donijela takav statut u kojem, evo, važeći statut sada nema definisano krsne slave. Ima dovoljno prostora u statutu da se odlukama skupštine opštine odrede važniji datumi, da se nema problema, krsna slava je tada i tada, ali ona se sprovodi tamo gdje je mjesto, normalno u crkvi, kao pitanja konkretna vezana u dogovoru sa islamskom zajednicom, da budemo ipak ravnopravni u tom segmentu, da i uvažimo jedni druge. Možda će on predložiti neki još datum drugi koji je vezano za sugrađane islamske vjeroispovijesti. Mi smo smatrali da se taj dan da se odlukom treba riješiti i pitanje dana sjećanja na civilne žrtve Bošnjaka 92. do 95. da odredimo i taj datum, možda da to bude dan kada su stradali, kada su ubijeni naši sugrađani Alića, Ekića, ljudi koji nisu nikom ništa skrivili, da se uzme za taj, recimo, obilježavanje tog dana sjećanja. Mi u stvari, da vam pravo kažem, smatramo da ovo 12. juli Petrovdan, konkretno, evo sada se vratim na taj datum, to je dan Petrovdan, praznik koji je ovdje bio godinama, to je tradicija, stvarno mi ćemo se uvijek pridružiti u obilježavanju tog dana. Ali smatramo da bi, ako hoćemo da potisnemo sve ovo što je nesretno što nam se izdogađalo poslije 92. Do 92. dan komune je bio 1. maj. Zašto se ne vrati da, evo, konkretan prijedlog stranka Demokratske akcije ima da dan opštine bude 1. maj. 1. maj, a onda ćemo odlukom skupštine opštine definisati da je krsna slava tada, da je dan sjećanja civilne žrtve Bošnjaka tada, da je sve te stvari ćemo definisati u našoj skupštini, gdje će odbornici moći. Također imamo jedan propust, čini mi se, u ovom statutu u odnosu na prethodni. Plan i program rješavanja nacionalne zastupljenosti u organima uprave opštine, lokalnim preduzećima, ustanovama, to je bila jedan od članova statuta u koji u skladu sa zakonom lokalnom samoupravi tražimo da se taj član vrati i u ovaj statut koji se usvaja treba da bude predmet javne rasprave. Također onaj grb, naziv opštine Bosanski Novi, da stavimo, da jednostavno da vratimo to osobitost, da budemo mi, hajde da budemo prvi koji, nije stvar da manjina, nego većina u demokratskom društvu treba da pokaže širinu, pa da pokaže tu senzibilnost i uvažavanje onog manjeg i slabijeg. U ovom slučaju ja mislim da naši skupštinska većina na čelu sa SNSD-om pa i SDS-om kao ozbiljna politička stranka treba da malo razmisli o tome. Hoće li to ujedno biti i amandmani na predloženi nacrt? Ispred kluba stranke Demokratske akcije. Tačno, mi već imamo spremne amandmane, mi smo njih započeli znači u ovoj prethodnoj redovnoj sjednici skupštine opštine. Biće dopunjeni, konkretno ćemo imati, mi imamo, tačno znamo šta hoćemo, taj grb opštine Bosanski Novi Grad, šta je, vidjet ćemo oko toga još, znači ja tražim da to bude predmet rasprave, kako ćemo odrediti se, vidjet ćemo, pred nama je, ali da to bude jedna parlamentarna procedura. Imali smo također prijedlog da se u grbu one linije plave, kaže, sadržaj grba u plavom polju u vrhu štita nalazi se amblem Republike Srpske, naziv opštine. Naziv opštine treba da bude ispisan sa oba pisma, i ćirilica i latinca, mislim da je to minimum. Možda čak dvojezično, evo, prijedlog gore ćirilicom Novi Grad, dole ispod latincom Bosanski Novi, to su ako se usvoji neki kompromis. Ispod amblema od uzdužnih rubova prema središtu štita pružaju se dvije paralelne crvene linije, imamo znači plavo, imamo crveno, koje se prostiru cijelom širinom štita. Ova ploha je sa gornje strane koničnog oblika, a sa donje strane ravnog oblika i produžava se prema dole sa 3 pravilno raspoređena stupca koji se završavaju iznad dvije
iznad dviju talasnih plavih linija. Mislim da ove linije ne trebaju biti plave. Kaže, plava ploha na stubovima simbolizuje most na rijeci Sana, dvije talasne linije na dnu štita simbolizuju rijeku Unu i Sanu koje protiču područjem opštine. Ove dvije rijeke su zelene i smatramo ima crvene boje, ima plave boje, fino dole da bude to boja naših rijeka zelena, te dvije linije trebaju biti po nama zelene. Tako da taj grb sadrži i mislim da će biti ljepši, da će biti prihvatljiviji, mislim da će odgovarati onome šta predstavlja. Jer plavo je, nismo mi na moru, ovo je ipak zelene su rijeke i mislim da ima smisla. I što se tiče ovih stvari, mislim da se mi možemo tu dobro, da se možemo dobro dogovoriti. Ukoliko bude preglasavanje, ja samo želim da upozorim, ja sam već razgovarao sa eminentnim pravnim stručnjacima i ja ću tražiti da Stranka demokratske akcije pokrene, u stvari ispred Stranke demokratske akcije kao narodni poslanik, tražit podršku i drugih političkih opcija koje ne samo Bošnjaka, nego možda ovdje ima ljudi koji ne razmišljaju svi isto. Ja ću pokrenuti inicijativu za ocjenu ustavnosti ovakvog statuta ako bude predmet preglasavanja i ako se konkretno ovakve stvari kao što je krsna slava žele staviti u članove mjesto da se to pitanje odlukom rješava u skupštini opštine. Evo, prenese suštinu koju smo imali priliku čuti i na sjednici Skupštine opštine Novi Grad. Dakle, to su u globalnom bili zahtjevi, odnosno prijedlozi kluba odbornika Stranke demokratske akcije. Još jednom moram podsjetiti, dakle, kada je usvojen nacrt statuta, upućen je na javnu raspravu koja traje 30 dana. Javna rasprava je zakazana za sutra, gdje mogu svi dati svoje i prijedloge i mišljenja. Čuli ste da će klub odbornika Stranke demokratske akcije već ima, koliko sam razumjela, manje više definisane amandmane na predloženi nacrt. No ono što vas želim jutros pitati, pomenuli ste, radi se o pitanju koje je značajno, no mnogo značajnije u ovom trenutku, nadam se, da je ekonomsko, odnosno kvalitet života svih građana na području ove opštine. Pa sigurno sve ove godine rada ovdje u policiji, mislim onaj koji želi, koga interesuje i ko je pratio, obilježili su i izuzetno veliki projekti na izgradnji infrastrukture, zajednički neki što se tiče rješavanja vodosnabdijevanja, kanalizacije, izgradnje objekata za mjesne zajednice, društveni objekti. Moram reći da evo onaj istorijski, mislim da je projekat bio na početku jedne zajedničke saradnje sadašnje načelnice i konkretno nas iz Stranke demokratske akcije, da je taj rezultat političkog tog dogovora asfaltiranje doline Japre. Pa ne možemo zaobići velike projekte, recimo rješavanje vodosnabdijevanja Urijanskih brda, pa vodosnabdijevanje prema Dobrnjinu. Također smo mi iz Stranke demokratske akcije stvarno srčano, iskreno podržavali da se taj projekat pokrene, da se obezbijede sredstva, pa kad nije bilo dovoljno, kad je god trebala odluka da se namaknu, stajali smo. Mislim, evo, već je sad 36 ili 37 hiljada sadnica voća je podijeljeno ljudima bez da je neko trebao da plati jednu jedinu marku. Pa je obezbijeđen je prostor i u domu u Blagaju zemljoradnička zadruga ima riješeno, evo, pitanje kotlovnice, pitanje sušare, kapaciteta, jednog izuzetno velikog kapaciteta, pitanje hladnjače, za danas sutra za skladištenje voća, mješovina, stočne hrane. Evo, oni su sada preko 40 dunuma zasadili malina i to već ove godine će krenuti u prihod. Načelnica i ja smo stvarno imali dosta razgovora, konkretno evo poslije ove zadnje sjednice Skupštine opštine Poljocementi gore iz Cazina, Unsko-Sanski kanton, koja nadilazi ove regionalne neke okvire u poljoprivredi po pitanju proizvodnje krastavaca, kornišona, malina, kestena. Najbolje možete našeg sugrađana Rajka Čuča pitati koja je to firma i snagu toga, on godinama radi sa tim ljudima. Oni gore imaju izuzetno velike rezultate, dobre rezultate, spremni su da dođu na naš teren. Mislim da bi kompletna proizvodnja sa naše opštine, bez obzira da li proizvođač bio
ovaj ili onaj, bez obzira na nacionalnu pripadnost, vjersku, ima prostora, ko hoće da radi, može da solidno živi od svog rada. Načelnica i ja smo otvorili tu priču, imali smo kontakta s nekoliko također osoba, nekih privrednika. Mi smo ga prihvatili, mi smo te ljude prihvatili kao da su oni ozbiljni privrednici, međutim poslije se ispostavi nekad da od tih privrednika ni ono prvo slovo nema, ali mi smo dužni da ga uvažimo, da razgovaramo, poslije kad se dokaže nešto suprotno, nije do nas. Međutim, i načelnica opštine, gospođa Snežana Rajlić, i skupštinsko rukovodstvo, predsjednik Mirko Zgonjanin, potpredsjednik Selim Mekić i ja, evo, stvarno od kako je mandat počeo, trudimo se, razmišljamo, kontaktiramo. Neke stvari ne treba sad govoriti. Ja mislim da ovo što smo pričali, ovaj statut i izmjene dopune ovoga statuta, ove kategorije slave, mevludi, to je najmaterijalna kategorija. Ovo je samo, ja imam obavezu ispred Stranke demokratske akcije kao narodni poslanik i prvi čovjek općinske organizacije da tražim da u ovom statutu ima prostora i da se uvaži da smo mi Bošnjaci konstitutivan narod na ovom prostoru. Međutim, uz puno uvažavanje mislim da sve ove godine politike, bavljenja, rada, kako mene lično tako i stranke iz koje dolazim, su pokazali da smo izuzetno bili i realni i umjereni i da smo sve dobro ovdje što je bilo i sve loše što je bilo da smo dijelili s našim sugrađanima. Ovaj statut treba da bude primjer međusobnog uvažavanja. Svi trebamo ići jedna drugima na slave. Ja svoje kolege posjećujem na Božićima, na Uskrsu, na Božić, kao što oni kod mene dolaze na Bajram. To nije. Ali ne možemo formirati jedan pravni akt. Ipak, kako je Ustav je zakonski akt s kojim moraju biti usklađeni svi drugi zakonski akti, tako je i statut opštine akt s kojim sve odluke druge, to je ipak najviši akt opštine i u njemu treba da se prepozna, da se vidi da ima i svih konstitutivnih naroda i onih ostali i da tu nema diskriminacije. I ja stvarno upozoravam, ukoliko naša Novska skupština bude išla ispod toga, ja ovdje stvarno ću biti prisiljen da pokrenem inicijativu za ocjenu ustavnosti kod Ustavnog suda Republike Srpske i mislim da kolege, odbornici Skupštine opštine i političke stranke naše ovdje, bez obzira iz kojeg naroda dolazile, da će voditi o tome računa i da neće stvarno dopustiti da se ovaj imidž koji ima naša opština, sigurno naša opština je za primjer kako treba živjeti, odnosa, dobrih suživota, tolerancije. Ja želim da tako i ostane. Nema niko pravo da se sa tim igra, jer vidimo šta nam može preko noći da nam se dogodi, a teško je onda popravljati nešto kad se već to dogodi. Čuli ste, poštovani slušalci, jutros je i gost u studiju našeg radija bio predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije Senad Bratić, a uoči, kao što sam već rekla, za sutra zakazane javne rasprave o nacrtu statuta opštine Novi Grad. Gospodine Bratiću, evo, želite još nešto na kraju dodati? Pa želio bih dodati, što se tiče pitanja vašeg na koje nisam do kraja odgovorio po pitanju plana i programa investicionog ulaganja za ovu godinu, mi u Stranci demokratske već imamo koncept spreman, mi imamo konkretne stvari dogovorene i u ovoj godini ćemo nastaviti što smo inače iz godine u godinu uspijevali. Mogu da kažem da će par kilometara puteva lokalni biti asfaltirani i ove godine ukoliko ne dođe do nekih nepredviđenih stvari, koliko toliko bude ova situacija da kažem normalna. Mi već imamo dogovoreno sa institucijama sa višeg nivoa vlasti, kako sa nivoa državne komisije za povratak, tako i strane federalnog ministarstva za izbjegana raseljena lica povratnike Republike Srpske, također sa lokalnom zajednicom o sufinansiranju određenih projekata koje su izuzetno važne za sve građane naše opštine.
taj plan i program je već dostavljen načelnici, dostavljen nadležnim institucijama. Znači mi želimo odgovorno nastaviti onu našu tradiciju, onaj naš trend da se ljudima olakšava život, da se asfaltira, da se gradi, da se radi na vodosnabdijevanju, na kanalizaciji. Također imamo jedan ozbiljan projekat, želimo da se otpočne konkretno priča oko vodosnabdijevanja sa prostora doline Japre, ali o tome će kolega, potpredsjednik Skupštine opštine Selim Mekić, smo se dogovorili da on o tim projektima obavijesti javnost. Međutim, Stranka demokratske akcije će se nastaviti onome kako je do sad radila i ja se nadam da će građani, naši sugrađani, kako Bošnjaci, tako i Srbi i ostali, znati cijeniti ovaj naš mali doprinos da nam bude svima bolje. Hvala vam za gostovanje u jutarnjem programu Radio Novi Grad. Još jednom ću podsjetiti, naš je gost jutros bio predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije Senad Bratić. Gospodine Bratiću, hvala vam za gostovanje u jutarnjem programu Radio Novi Grad. Hvala i vama.